Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kaseng jong kinong dido siar hayodo belatip kum ka all Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association minta kesngi ke arpu artrik kilaong baladan kibriu kiblashim kabu ban keno bat sapriang yaki khubor haki social media link baki WhatsApp beki do siar minta kiladan yaki jingpang bat ladangin ba miki peleng bat kido siar kin sayo yaki jingpang. U Presiden Keseng uba wan Shailang Kharshamdi ulong bahadian bikilayo jingtip yakni ke khubor kin kilalit banyak kendu iki doktor jongka veterinary department ban kiran halor kani bat nakaliang ki doktor kilong ba kim shimlayo jingtip bakadan ke jingpang ha kado siar ki pat ba kim dei ban long ki bisir ban ba me kado siar namar kado ke bangide bat balaot kalong ke babha ban bam bat kum Keseng ru kim kwa ban wan ra ikido ki bisniu hapo yo la ben rap wan Shailang Kaseng keladawaru baka an kan pinchitom mikibri kiblishim kabu ban pin sapriang iya kan khubor. Kejungan riba wan saya kat sendiri, represent of all media poultry supplier and retailer association. Kita nangni ki general secretary jom ka CC dan joint secretary dan president jom ka way di unit by po yodo. Kita ro ni ka ki CC members yo under nama ini ko te inya sa kapang kajingman jom ni menta po prespo. Kadai nak tunggu ke tahu ke benda ke balami ka kat santri penai jun hau ni usnang mo bentahi cepat kacing pensap yang ya kini khobor balam le bagi kartu kat ni ki breu ki bashim kabu ban pentip ban penbena ki social ki platform juga social media ki WhatsApp nama ki WhatsApp group ki bagadan kata kacing pangsiar balada ngibani ki peleng nang ngibani ki dosiar nyok ki kinyang jingpang ki balai shembat ki balai kopi ki balai edit ya kita tidur bagi kita tidur harga ketiga dengan hadin balai ngaliyo ki tidur te kumka senghi ka bajupet chukmi naga benta jong kini ki pai ba mo ki baj yo ban ba mi ka to kini ki nong di do hi ham ka ka por ka bangalayo ya kani ka jingtep mo dan bagi ki social media nam ngim shiro song klikti ya kumka association ngami balai ya kenduru bat kan ka bitani department ya yo man shong thie banyak penbaik banyak discuss bat kiru bat kai ka rai ke bangi rayo nong thie ka bangi yo banyak kan tu banyak ko dan ngai shong yang meeting bat ki beliau juga bagi doktor antara bagi director juga bitani ka kalami kita kawai ka rai ka ba nakalian jong kiri to bagi macam yo jingtip bagi don kum kani ka jingpang hangi bo ka jelai ka jongi bat kai ka bang kwa ban ibras ki yo bandon ani ka bol ban pentip ai ba pinam dei ban long sier ban long smier sini ban long tien ha ka be dei ban ba mi ka dosiar ni ka bang ina mon ra ba ki bang sef ki kalong ka do ka ba bha ka ba coach bat ka ba bitu ban ba ka ba ngi dan na sa ni ngai sim ji ki ba kanu ka ma ka ba sniu ni kaman ba pangkan bio bandung ki market ki joni namar man ki market ka bang idon ye unit bagi nak trekam ki ba trekam pro dedo mestiap jamin ki pek dunia ye kumnu ye jigurung ke jimi jong kasiar kumnu kasiar ki dia ki yau ki hat takata pak ban pensai ma copi ki pres department polum jingjiri ke ke bang yo ya ka khubor nak ka police department ka ai kita jingi trailang bagi but kalau orang tu pada don kini kijingjia, kini kijingjia kita cumi nanti cuma, bag labur tu yang terbang mikir part tu yang kibri kita sim kabu, ya dengan macam pentok beriam, lama di sosial media, bagi ni sim, yang kini gila ban penting ni pensmen ni pensier yang kibri kibalong kita ki nambam ya ketua sia, tak kini kita kerja di kibri yang asyik kita pakai ni pun. Agak ini berani lah yang berikran berkebetulan department ni hari bangun ki la ya kajimun ni bagi nature police department berlek ki badan ka jadi dengan show in charge dan gerunding si TKI kalau mi yang tu kadang kajimun bagi WhatsApp group nak ada yang semua track ya kali ketul ke bawan hari di social media platform jadi kita bagi dengan ka share juga di share tu bagi ya cuma non sebagai saya ada dulu ki bentar begini berlek dikibri ke mesin kabut kita tu bagi sini apa? Ika bagi kuah yang kerana sisi ban yang ban mungkin kibri kibri kamu mungkin ya bagi nampak kalah kan? Itu ini kijat dor
Thì kita tu kira kira assurance bakamdan kum kata kacimpang ini. Thì nak kalian ngajungi dulu ada fikwa bambu jikini nele balik keli ya. Veterinary department dia willing to help you ban keli kata kan. Long kila long willing ban dia laping kata. Ban kila ayo ga assurance bakamdan kum kata kacimpang. Ada kadang first tika government ni kila mi verification kalau kata ini kan. Kadang hok penstop mo atau kali fikwa baju lamle atau fake news semua. Jadi ke problem tu ada facing apa regarding itu, it's not on Facebook or something they launch. Jadi on WhatsApp group. Tiba-tiba discussion for kita bagi not bagi FIR juga will take time. Tiada kami pun communication kalau tu banyak kali police department. Dia minta supaya ada bagi lihat ki police department kan leh kan balik kita kami kunu isu kan. They are willing from the police department, so they are willing to help us. Kami ada namang information, kilo, yang ini harap ini.